Igama lami nguGugu August. Ngisebenza e-Labour Ward. Ngiqala ukusebenza la ekhaya ngo-2010 as an enrolled nurse. Okwamanje ngisebenza e-Labour Ward. Umsebenzi wami e-Labour Ward ukuthi nginakekele iy'ngane lezi umama mayeqeda ukubeletha. So zilethwa kumina ukuthi ngizimonithe ushukela wazo nokuthi ngifundise omama ukuthi bancelisa kanjani, ebese ngiphinde ngibheka nama-signs, ama-symptoms kumama e-PPH. U-PPH ila khona umama opha kakhulu emva kokuthi edilivile. So kubalulekile ukuthi sim-check-e lokho, sik-check-a umama ngimgcina amalentuzana. Ngifuna ukuthi umama ngimmonitha ama-hours awu-2. Mayiseqede lo 2 hours ngiyamthatha umama ngimtransfere e-postnatal ward la kukhona beqhubeka khona-ke ne-management. I-Nurses Day kumina ngingathi nje ila kusuke khona kubungwaza thina as nurses umsebenzi esiwenzayo, sinakekela umphakathi. I-nursing ngingathi ngayenza ngoba ngithanda ukuthi nginakekela abantu abagulayo. Ngangikade ngibonile emndenini nginesihlobo sami esasikade sigula kakhulu. Ngangithanda indlela ababemnakekela ngayo ugogo wami, okuthe noma sengiqeda isikole-ke ngathanda ukuthi ngathi ngingawenza lo msebenzi ukuze ngiqhubeke nginakekela abantu. Kuyisifiso sami ukuthi ngelinye ilanga ngiqhubeke nami nokufunda ngibe yinto enkulu.